mbega uburyohe ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finoli n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Biranga mvuguruzi nta ubundi koko. Iyake bimeze bite? Je filime irengeje icyumweru ntago nayikora. The big hit. Na DAD dutangiye ariko wa kane. A little present for you. Ufite impano mwana. Oh, who is it? You ninde? Sammy the bull? Ni Sammy. Oh, you diced him up a little. Did you clean him? Wamwogeje se? Mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye. Umwazaniye undi murambo muri ambaraje. Ngo mwana ngo ufite impano amuzaniye umurambo. Dawe ujye ndebera. Amuzaniye umurambo amuzaniye ngo ni Sammy. Bimeze bite? Zini intangiriro. Yamuhaye umurambo w'umuntu yishe umufuka undi arawutwara. Wamuhaye yitwa Sammy ngo nagenda ubiki. Mark Wahlberg rure musore dutangiranye muzi muri season bide nako ni film irangira yitwa Shooter. Dore nu Diamond Phillips ndamukwereka nawe ni icyamamare. Vince cheap leaky bags. Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse. Ni umurambo bazanye. The big hit. Bimeze bite? Hazanye umurambo yarawuzanye. Christina Applegate umurambo awushyira hano muri lavabo, awushyiramo hano hari abogera muri bathtub, ashyiramo umurambo na magufwa y'umuntu bacagaguye. Bano basore nimba arabicanye nimba ari biki binyabisha umuntu. Umurambo awushyiramo hano yasya na yambaye tabure kumba hari gushyira umurambo hari winjiye. Antonio Sabato Jr. ndamukwereka mwibuke muri The Base si murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayizi The Base igice cya kabiri. Akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibyo cyo mbona ni karashika. Uyu nguyu ari ku murambo winjiye. Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Mubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose waruri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabuno kaye karacyakora. Favor for Vince because he got that thing this weekend. Look, Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? Ndagira ngo amagambo sasa umugabo aramubwira ati nta kubona ko narindi gukora. Sasa uyu mugabo ari kwereka umugore w'umurambo. Sheri nta kubona ko narimaze icyumweru ndi gukora. Yereka umugore w'umurambo. Sinzi niba mutayibonye. Ngo urabona Vince ngo yanzaniye umurambo. Ni gute akuzana umurambo? Hano hari ibintu byinshi ugomba kwishyura. Shit. No, sir, you're gonna take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame ass. Kugira ngo ujye ukomeza ufashe inshuti zawe ni gute uzamenya inshingano zawe ufite mu rugo ukazishyura. $25,000. Ibihumbi 20 by'amadolari. Baby? How did that happen? That's Ni menshi. considering the mortgage. Umva uzi ko harimo n'ideni ry'inzu. Amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki baragwaye ideni. The note on my jag. Nanjye urabizara amafaranga uba ugomba kumpa nyine yo kwiyitaho. All the other expenses. Nta karashika nzayapfu. Sheri ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo. Kandagira muri ya magufa. Sike. Mu murambo. Kinda cute. Who is that? Uyu ni ndapfuye. Oh, that's Sammy the knife. That's when it Ni Sam the Knife niwe wapfuye. That shit turns me off. Bino bintu bituma biranzimisha bino bintu bintaninze off. Nimba yarari kwaka sinzi. Yahise acongo biramuzimije. Your fiance. Aye. Wana. Wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu. Bidatinze sore yaje kuriro. Garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo. Arabangutse cyane Mark Wahlberg. Zakura atangira kuzicanga ibyo acanga. Yiswe Mary. Turore yagarutse yitwa Mary. Sore ari mu myitozo ni mu gitondo. Cyo tubonye cyere ku mukunzi w'umurambo umukunzi we ntagire ikibazo nawungabane. Urubona ko narindi gukora.
amazi nyagasani sore yaje kuri no atangira kwitoza imyitozo gitondo arabanza n'ibyo akora arabiza arabangutse urabona nimba akazi akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi ugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko John Woo yamenyemo amafaranga we na Terence Changa na John Eckert. Wesley Snipes ari muri ba producer, muramuzi Wesley Snipes, murabibonye ko ari muri ba producer. Beno Ramsey niwe kanditse arangiza umwitozo hano. Hey, yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light. Check out the six-pack. Hey, man, it's on the six-pack, man, when Antonio Sabato. Got 6 days a week. Hey, man, njemba maze iminsi myinshi ndi muri tize, man, nkuri baba. Whole life. Ni ibigoryi bitatu. Menyera abakorana n'uyu musore. Bari hakuno bari koga ariko nibadutera umwako. I never needed to. I've been fucking since I was 10. Man, maze iyo minsi yose tubona n'umugore wawe umva ntago ari ngombwa mbona n'umugore wanjye kuko njye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntago ari ngombwa rero mbona n'umugore wanjye uyu munsi. Norugera uraruyano. Namye nkora akazi guhera ku myaka 10. Narumiwe gusa akazi kose. Discover ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance, ass. Bano bari hakuno ni bane. Bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo. Tugaruke hakurino. Anybody. Baje hakuno menyera abafundi we nimba atari abayedi. Bari hakurino baragenda baganira. Taking my man to clean. Oh, especially Shannon. Man, nje noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira. Ni insore ni bane. N'abasore bane bakora akazi kamwe. Baje hakuno menyera abafundi bazakurino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse. Bazakurino izi ntangiriro zako. Damn Caribbean, Mediterranean. Man, abo Caribbean, Mediterranean. Kumva mwana. Great, bro. Bacho. Hey, yo, Vince, you know, you really need to get on that weekend job when we crunching gum, you know? We can use... Umva mwana Vince, urabizi ko nawe weekend ugomba kuruka, man, weekend bagomba kuruka buri mwaka bari kumwe na sheri we. All right, gentlemen. Basore, synchronize. Mushyira isazanyu ku gihe. Nimba bagiye mu kasazi bazigomba kuba ziri ku gihe, iminota bemeranije kugira ngo ataza kugira uyirenza. Baza kuno bakura yimbunda. Niba basore dutangiranye. Nyagasana no bafite ifoto y'umugabo. Menyere bagiye kurangiza. Baza nk'abafundi cyangwa abayenda ariko bafite izindi nshingano. Kure yimbunda. Katururi bimeze biti ni bane baje hakuno bari ku isaha zamukano. You know the drill, baby. To respond. Man, fata chance mwana agenda uzimya umuriro amuha chance n'abasore bane ni n'abarara uriya caho uzakurira mubona ariko nyibuke muri Jason ziririko ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi ndayifite hano ejo ndumva nshaka kuyibaha. Ari kumwe na Jada Pinkett, Madamu Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura. Amazina y'ubwo mba nanze kwibabwira mbishaka ariko mba muzi. Zano. Nyine mbanyazo wese mwishyuye mwayishyuye. Erigana n'isoni hari wari ukopfoye inyuma ngo yatubagire. Wishyura ndi. Tugaruke hano. Kandi ubwo ni Savimbo bivuze nawe. Akurino. As agreed. Nuko twabivuganye. One's under 20. Midwestern. No tattoo. Nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya 20 boss nkuko abadutumye turabakuzaniye. Bose amuzaniye utwuki. Akurino. Wo batatse no umuherwa afite abasirikare bamurinze. A1. Bana baje ni bane. Nyaciye hirya ngagiye gukupa amashanyarazi. Bano baza ku muryango. Dukora umuti. Kaskos. Hey! Nuko dutangiye ngena nakubwiye ngo uzanira filime z'isi. Katurore. Oya kure yakupa amashanyarazi. Kugira biranga. Gatanu. 4 3 kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo. Amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuna kupa amashanyarazi. Ikigori giko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye ipense ntoya. Cyazanye ipense ntoya Nyagasani. Wapi? Twongere tubari saza abo ziri kugiye kimwe. 5 4 kirabara amashanyarazi avombere yuko bagira kuri rimwe. Boss aritegura. Boss yabimuha kanya ko kwitegura bimeze bite Katururi. Twagiye. Uyu baramushora banza indani. Sasu fire. Bano wa mbere. Chabu gofirindi. Katururi. Nuko tugatangiye. Hey. Sorry. Katururi. Nabazishiraho.
Sasu arasibye atabona. Sasu. Hey! Bararasana kandi barasa bagenzi babo. Sora kingurano. Bitu tubamena amaso. Hey! Tubamena amaso. Kuri urumuri ruba rwinshi. Ntabwo ubukireba. Wambaye night vision bagashyiraho amatara. Amaso yawe arameneka ntabwo wabasha kureba. We yinjira yambaye fime. Wambaye night vision yabamenya amaso. Bakuzana umucyo mwinshi. Wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana. Arabikaraga. Hey! Nuko tugatangiye. Bakwai bag. Mazina nyakuri. Gobetse mu mazi. Simbano. It's getting thick in here, fellas. I need backup. Mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabajinga. Birashisha hirya. Turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese. Byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha. Twinywere mu mana arabayifashurira turamuzi. Ahubwo tumwe mu rugero. Ibigoryi biramwize ntaga rwango biramwanze birifuza kwapfuya. Ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe. Ndabizi kari mu bifasha ubanza twinywere musaza tumwe nkongereremo se nkongeremo kakanyanga. Biri kwinywera. Yabiyamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi. Kumba kaza karimo wenyine. Byamuvunishije. Nangiriga baramvunisha. Simujya mubibona. Turore. Kure hakurino Nagamindani. Hey! Nagamindani. Bosi baramucikisha. Abakubita za tiya gas. Kubita ibyotsi birabyotsi birakurya. N'ubureba urasa. Uraho gusa wasamye. Sara kura hirido. Arabareba neza. Abarasa umugenda ba mbere. Garuka kuri ndirido. Barebe neza imyotsi nabiri kubabona. Abona undaramumena. Cyo korara bizi. Nabicanyi babanyamwuga. Uvuye mwana. Sasu. Bamushyizemo. Vayo n'uwari witsimbyano. Sasu. Kumbe ninde ni ka DJ Fabu. Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe. Yeah. Sora vayo. Yitonze. It's okay? Bakobwa bameze neza. I'm really sorry about the mess. Mumbabarire cyane kubibaye. Nuru yese shava ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye. Bano barinjira. Ewana turase aduyi. Biza birasimirambo nibigoryi. Turase aduyi. Abandi bari. Byamufunishije niwe amaze abantu. Mani twishe haduyi. Nibigoryi. Umwe amazina y'anyakuri ni Sabato. Yicana ibi baby. Mumeze mutesi byuki. Make you part of my complete breakfast. Yo, baby. Bazanye nkabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast ya nyamugitondo. Fellas, we gotta go. Quit wasting your time. Ngabakiga mu kwangiza igihe dukora akazi. Find Mel before he gets my bonus. Damn lesbian. Ngabire lesbian mwe. Arabatuka. Damn lesbian. Ciao. Cisco, where the fuck you at? I need back. Ngabakiga mwe murere kuko mutaza kunabara. Mani turi mu kazi kose biri kumubesha. Bari gukora akazi ko bagenzi no bari kurasa kumbi ibigoryi byamutereranye. Atururi. Sora bazi ziri kubugozi hano. Fayo. Hey. Ramuka. Faya. Amaruka none kuri rasoro. Irindi. Arabafite. Kuri umugozi. Barika gutyo. Sasu. Gasani. Irindi. Pusha. Faya. Tururi. Barika. Hey. Kuna yibazaniye ariko moncheri zoneri. Bosi we. Bosi njye bino bintu bivuye. Pagasi n'ubundi baramurasa. Yari yanze kurinda bosi ngaragiye. Ndapfuye. Bosi. Ndapfuye. Ashaje yanduranya. Yarari mu Twanda 18. Kuzamuka arasa n'ibyo atabona. Kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona. Ari kurasa ibyo atabona. Sansere zamuka. Si ibyo atabona. Ibintu ni amakosa n'uburara bubi. Wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri. Boss. Njira muri lift. Kugira biranga. Fire! Baramumena. Sasu. Musore. Yagarutse nka Mary. Oh shit. Bona bandi baje hari abandi baje basaza mu nabare. Bandi baje.
umusore asiga isasu hakurino, isasu kimeze nk'amazi, ko amazi ashiramo niko amasegonda amanuka, umusore afata umugozi yanaca ishene sinzi kumanuka, umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurare faya mu nyubako aturika, manuka nabi umugozi uracika. Yamanutse agana muri pisine, manuka mu mazi atyo. Gakoze akazi keza, amafaranga yayo. Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your amafaranga arundi $20,000 ariko fata bonus, bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, mva. Got the bonus? What? My bonus kuchere muyihaye kubera iki? Yo, Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe, birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nk'agahimbaza musiki. Umva ngiye namwiyice ndabizi. Now whatever you say, you know, I'm wrong and you're right. I'm just like ari wenda reka tuvuge ngiye ndi kweshya uravuga uko. None se niki cyatuma mbeshya? Nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus. Bonus ninjye muyiha. If you say that you're the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga. None se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe, ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishe. Aryo ni itika bashyizemo. Nkuko mbikubwiye nyine ntacyo numa mindiyo. Nimba uvuze ngo wamwishe, ubundi se ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishera. Gutyo nyine, ariko nyine ubwo yitwara, ariko yari yanjye. Yabonye yaba yibyara yimuha. Cyaje kuyiserebure abantu muginga yisayima bonus. Man, Mel. I don't appreciate that shit, baby. I tell you what. Just to show you how much love I got for you. You know, if anything were to happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyenga gira icyomba, urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana, ngenda gukunda mwana. Uri kumubeshya uramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane. Buriya rukuntu kubona n'abantu cyangwa muri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga kababeshya mukabibona mugakeyora mukayaga. Wa muntu uba wahemuka nyine kubera inoti. Azi ko atapfa. Cisco, man, that's just like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ni hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe, yafashe imodoka aritahira. Ni Mavi, ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katururi. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house again, asshole? Wibeshye inzu agatafari we, ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yaribeshye inzu kubera ntaba ari mu rugo, abavuye muri stress zo kwica abantu. Hari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino. Umusore nuko dutangiye n'umwicanyi abari mu gakwate bamanuka bavuga ati mbega umwana mwiza, ura mwana burakora hehe? Kumba umwana n'umwicanyi ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa, akuri n'ikora kabatike kuva ukazi nyine akaza kamanika ibikoresho, buri gikoresho kagishyira umwanya wacu, nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashyize inyundo umwiko neza akamanika yitonze, nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe. Nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistole ari icyuma ijambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Melvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform Umva ninjye guhamagaye muri Sunday Night ndari June. Lives out for over 2 weeks now. Wa mujinga wanzaniye sede waniye ntuyigarure. You kill. Aranamukupa mujinga araza gakodesha. Sasa nibyani ya gahunda ya videoteke, hamwe ugenda ugakodesha nyine filmu kajya kuyireba kazayigarura. Ni naho turayifite muri Rock Entertainment. Sasa kare John bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong lives tape? Wabonye cassette ya King Kong ko nyine bayishaka. Umusheri we. Mel, do you think my ass is still perfect? Ese akabuno kanjye urakiga karacyameze neza? Go ahead, just... Mva koraho umbwira. Please. Mbwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Okay. Sigaye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota, nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ako teenager rwose, ntago uciye humura. Yego komana none ndi mu kazi, uri mu kazi kombi.
Invite mom and dad down for the holiday weekend. tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. bazaze ejo. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for aya ni amahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana. that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. ntabwo rero ubabwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyina yamwambitse fiançailles. ababyeyi umukobwa ngo ejo bazaza. No, I wasn't Jewish. ababyeyi bawe se ntibari bundakarire ko ndi umuyahudi. uyu mukobwa uyu musore ni umuyahudi. sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi baba babanga. ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa. zasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bana iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa uyu musore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo ndi umuyahudi. abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'i Burayi hehe barabanga tu sosiyete nyinshi bazibayemo barabanga. yego Food, Melvin. Anyway. Narambo ntago bakunda kubwije ukuri. Nukuri. My savings account and I lent it to Dad. Ari hakuno ndashaye. Money as you make and with my salary that will be fine until they get back on this. Sasa ingo yarambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanje nibamera neza bazayadusubiza. Sasa umusore disi baramufatirana. Wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga. Kumbe dore wa mukobwa bari kumwe. Umwe mwaka 25 dore nguyu. Yayibizanye mu bapfubuzi. Uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira dore uwa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy ahita yazana hakurino natafata amafaranga nayatse sheri wanje dore umusore hano nawe ari kumwe nundi bambikanye imituri nundi wo ku ruhande. Honey, sheri are you away? sheri umeze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yawe kuri 500. I'm really starting to dislike you. Melvin nje nanjye no kukwanga nakwanga. aramwanga arakanguka kumbe yarotaga bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga araryama kanabirota. Kibazo ki ko bwari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororu kugira ngo bereke ko bwakibihira byashize mu maso. Buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka meki kororu ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza baragowe. Yo Cisco, what's up, man? Cisco bimeze bite? Hey, that thing you got going on for tomorrow? Ejo arakazi gari sego kazavugura kumva naye tugaruke kuwa gatanu turi Friday arakazi gahari baramamagaye ngo arakazi kose iyo mbwenga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know what? That's no. Ntuzongere kunyita umwana man iki ntago nyira akana sasa ari aruri hakurino ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. We need larger piece. Word up. All right, here's the deal. Hano kurukazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa Joy Nushi. Ati umukire bita Nushi Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi niwe tugiye kureba yego ni umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. I know he's in the pen. Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Manu kavuga ngo bitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around his fucking crib. This motherfucker loaded. Ikintu tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa wa mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi. Tugaruke hano. Ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane. Wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga kayita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba. Muzeye nushireka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye. Sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke na natana afite hakuno nora bari kumuteza n'ingaru mu nzu ye. You knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzeye wari uzi ko ibintu bitameze neza ko ritameze neza urangije ufata amafaranga yashora muri iriya filime none dore bitumye ukena. Zira filime zo hanze zibazenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime mukinishira gukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi. Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore ramombeje. Sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga. Umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombe none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. Cold Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually,
was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa nagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu uko bitari gute ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti niyako rero umukire yishyuye amafaranga muri filime arahomba uretse wumva ukuntu uri kumugira inama muze yakennye burundu ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka nyine yari movie nziza igiye gukorwa pe ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha dore na poster wari wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muzehe ari kwireba niwe wari uri kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muzehe n'intebe turayitwara ntabwo tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije ngo muzehe fata udufaranga tw'itiki mani amafaranga yo kwishyura imuzindi dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta n'atanu asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo ni amafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko biba bimeze umva ziriya bici zawe jya uzikontura mani zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bici zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutendeka undi bambikanye fiyanse ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be mbega bamugeze nka nshuti Joseph nawe ameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo ni ubwoko bw'inzaratsi baguha mu isombe nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara both them bitches if they really do that much shit I say them both their asses what the hell is that limo I can't man iriya limousine izanye karakana ubundi iri hehe what you mean you can't I can't Cisco I just can't okay how the fuck come you can't dump these two whack ass money grubbing no respect giving gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye ubura aho yasamye idea of those two women not liking me is more than I can stand I can't stand the idea of anybody not liking me okay umva njye none reka nkubwize ukuri njye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira sasa uyu musore afite ikibazo impamvu ituma bari abakobwa barika bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhoro ukura ngo ugira ubashimishe gusa sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu reka niyo mpamvu usanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mba nzi ko namwe mutankunze reka ndabazi munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu so people you murdered in the past 5 years mwumva banza utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe ese urakeka ko baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde hari imodoka yaje yakurino allo sheri dore limousine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe wari kuyihagarika none dore limousine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na sheri we kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa sasa limousine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri umwe wari bushimute yasubiye inyuma ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra sasu nta mikino iyi ni limousine igiye gufata umwana ku ishuri iyi limousine bagomba kuyigendamo akajya gufata umwana akaba ari bamushimuta wabarangiye ikiraka n'uyu murara doni niga ni ka DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limousine inyuma sawa hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka sasa nguyu reba ifoto This is the girl? Wene mukobwa? No, it's your man. Oya ni mama wawe wamuginga ntukambaza ubusa. Abakobwa bagiye gushimuta.
ka wa muyapani. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa amafaranga. Papa yakinishije filime arahomba. Filime yarahiye yarayidirectinze yaranayikina. Ara ibintu byose. Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? Bye bye, bye bye. Kumba gikobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahungu ku ishuri baba babeshanya. Served and hard-won reputation. Yaje kuri no. Come on, stop. Kuretse ari kurikiro. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Ni rushimusa. Stop. Ase w'inkora. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually... No stress usanzwe untwara ari he ntawe uhari. Is it short? Ibi ni ibyawe. Yego ni ibyanjye. Musore afite discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta. Ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu. Yambaye barafinda style. Mabuja mwinjire. Cyane stress ziko cyari gisanzwe cyintwara kitafungura ngo umuryango ye kirasamye. Yazaga. Shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashiramo niki. You could get a ride from somebody else. Umva. Ibyo ngibyo bihuri bugutwara. About me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. It's a fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You can be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shiramo hano igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi. Iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes, umusore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utari Kerike mabano wamvuyeho. Mabano Erike mfatiranye umunana. Mabano we, mabano Erike. Kwiyamye. Umva mani mazi igihe. Kwiyamye Erike mabano. Mabano yafatiranye umuntu. Oya parika imodoka hano. Cyamabano kiri mu biki. Hano inyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano. Umusore nta mikino afite n'umwicanyi. Yesu Kristo si biki. Right, he's gonna take his hand off your mouth. Bakobwa baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Mani ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage nta nubwo azikurasa. Subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani byo ntacyo bivuze mwana. Yose musore disi afite discipline afite n'ukuntu. That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niho babwira ati namwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagombye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa caca. Mukosoma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagera kurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tari yize kibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese bakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi. Duruzi ubundi ibyo ntabwo bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What? That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Jendi kuvuga ibyanditse wamwe ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. It's really fragile. Mana harimo ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses.
ijambo ritabaho bari muri businesses ibaza ariko icyo cyongereza. Who wrote this? Ase ibi bintu ninde wabyanditse ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses niyo barimo iryo jambo ubundi ntabwo ribaho. Crunch! What? Shigwaje iki niwe wabyanditse nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakurakara rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me Umva ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't Kuryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana. Zana piki, uyabyiyandikira kino cyari cyanditse cya DJ kiki, ntabwo kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire. Cyamu kibura mwaka. Soma hano. Read. Soma, read. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. Papa nashimuswe, ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple, ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagoryi. Nakenyeshuri papa wako numukire. Well, my player, here go the scenario. So Chantel is cool. You take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. Umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantel, wibuke ko atari mu rugo. Uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore diskubera muri iyi kuru yaba barara ariwe witonda ni Mary. Baramufatirana. Umukobwa bashimusa bese umuhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantel. Uhamubike kuko Chantel ntawo hari. Iriya limousine se tuyikorera iki? Sawa reka twe tugende tuyitware. What's your name? Rimubwo ni limousine nyine. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, all right? So, can you, drive? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Katorore, tugaruke muri ya midugudu. Waje hano. Hi, honey. Ite honey, kumbe wa mukobwa yibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite papa. So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baje akuri no mu rugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Mujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Nawe inzoga uya. Uze ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Yeah. Now I'm not criticizing you or Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Ariko it's just that Mama urabona? Maybe you should Mama dress your age. Je wambara bijyanye n'imyaka yawe. I mean, look at the over there. You got him dressed like a villain. Reba ngabapwanje bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe je wambara bijyanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at mwana wanjye ngiye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyungere kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Baba bye usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Bazikora umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. You okay? Meze neza kaga kobwa yashimuse yakazanye hano. Yego. Yaje ukereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunny Light ataratirura. Imwe yirwa amagana ngatirure. Sasa dore nyiri nzaraje. Hey Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi? Or should I say do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantal. I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga ntago nayabonye. Fine mama. Muretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana. Ngakura mbega kwa nshuti Joseph. Bamushimuse bamufunze n'umunwa. Kugaruka yakurino. Bimeze bite bashimuse umuntu barashaka inoti. Kadiji kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya Danje karistara kumbe studio na mafuti aristara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from Trace. Urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritsi yacu turitsi yabo. Za trace buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi itigitwika nyine itigituritse. Fucker try to bust your trace with a trace buster. They have trace buster yabo igomba guturitsi yacu kugira ngo badukurure. Yacu ifite imbaraga zo kongera gaturitsi yabo ifite trace buster igaturitsi yo trace buster madanuza. Kuri kiri kuvuga cya DJ iki kikongera ijambo mada fa
right? Chumikana. Play, motherfucker. Yo, wabonye rero ncometse indi mada. Ntago narengaho. Ngerega ndiyubashye ndi VIP. Siko mpumura. Ako nino. Kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura. Agiye kwiyahura yakennye. Atariyahura telefone irasona. Wa musaza bita Nishi. Filime yamuhombeje arashaka kwiyahura. Filime yarayikinnye yaranayakitinga. Hello. Hello. Nishi. Nishi. You don't know me, but you may want to hear. Ariko urashaka kumva ibi. It says businesses. That's Papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti. Abumvisha record itari. Wiki subiza inyuma. These sexually frustrated. Bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu. Buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse. Asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Buretse wumva. Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buroso bw'amenyo. Mwabigorye mwe muri kunesha umwanya. Sasa bamuhamagaye batarashyiraho yamajwe umukobwa yavuze nyuma. Yarajijisha. That motherfucker had another hop. Man yimada ntuzirangubye man niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura. Abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya. Tariyahura telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa. Ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga. Nubundi nubu ntayo afite yakinnye niyo mpamvu ashaka kwiyahura. Uzavayo. Allo? Subiza inyuma. Dad been kidnapped, send 1 million or I'm Papa nashimuswereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo ntago kikureba dufite umukobwa wawe. Shit. Okay. She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be. You know what I'm saying? Umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko tubona amafaranga ntago ari buze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Ntakenye na natanu mfite. Fuck with us, mister. Or we'll send your daughter back to a little fuck. Umva tugiye gukoreza umukobwa wari uducece. Ashyiraho Blackbuster kugira ngo akure bari abantu bamuhamagaye barahagana ye n'amasura yabaze. I understand. Ndabyumva. I'll let you know when the drop goes down and no cops or ejo saa yine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nk'ubwiranuza n'amafaranga. Trace this call because it won't do you no good. Baramukupa. Now that's how you do shit. Ni kuri abakora akazi. Shit. Well and kuri abakora akazi. Kazi kose tugiye kuba abakire. Call police. Ngiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara se ubundi polisi. What? You was a bad mother. Bantu urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite Trace Buster. Iyo baza kuba badafitira Trace Buster uyu musaza bamenye aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore bawundi twabonye ubahemba. Wa musore uyu ni boss wa babasore babicanye. Allo? Genki kai. Umeze ute nshuti ya kera? Umeze neza? Judy no koito itororuka. Ngejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime. Babasore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu. Boss atabatumye ngo bamushimuta. Ubundi ni umuboss usanzwe batuma kwica. None uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye. Harimo ari kumwe na wa musaza Nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo. Sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo. We tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani. Konajaro. By'inyendaro. Iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa. Dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya boss wabo. Boss bahemba abinjije mu bwicanyi. Ejo tuzayikinyiro $1,000,000. Yo. Telefone. In the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we. Bashimusa umwana boss atabatumye. None umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo. Some emergency shit. Don't do jack till I get back. Yo, boss aramamagaye man, ntugire ikintu ukora ntugire umuntu wamagara ntaraza. Do shit till I get back. Ndaje boss aramamagaye mwana. Bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaretse reka hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwa nyuma na nyuma nawe. German-Irish fella. And I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa wo babakobwa n'abadage uyu musore n'umuyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sasa uyu mukobwa n'abadage niyo mpamvu bangu uyu musore n'umuyahudi murabizi. When I say, what are you both out of your mind? Ubundi ngawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasaze gute umudage akundana n'umuyahudi.
We know what we're doing. Mama, ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa wawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenye ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi w'ababyeyi bari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Mama, they were dead before we even met. Mwana wanjye wabyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama. Ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore ntago ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba bantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho. Prejudice. Nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nta byeme nta bimenyetso nta kintu. Yeah, I'll have. Yego nikomeza. Lady, there is not one prejudice bone in my body. Not prejudiced. Ha! If I want to marry Goyam, I'll marry Goyam. Over my dead body, If I want to, I'll marry a black man. Mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura. Ngashyingirwa n'umwirabura. Mwana wanjye keretse napfuye ntago washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye. Nagashinze nako gacaho muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro. Aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just wanted to apologize. Muze nanjye gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari abihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi. Yes, sir. Merifini we yego nyakubaho. Could you get me a shot of that rum ice? Wamaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa we wamutwara utamutwara wagira ute ntago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wamaye ngasomaho atangira kumira amazi amira amazi dudu nguvu yaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe yewega umusore azana nguvu muze yakira umwe mu rugero yewana umugabo ntabwo yemerewe kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet. Why? What's muze wacu ntabwo agomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntabwo yari mbi cyane. Muze tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino bosi yamuhamagaye avayo zano bakozi bose bacicitse batuje bosi yarakaye ndagira ngo mve amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss, ni bicu bijya mbere. Shut up. Funga umunwa. Icara. boss. Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mve amagambo. Ati ikintu cya mbere gira ngo nkubwire nabari abadakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya boss nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa is anarchy. Naho nanone iyo batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikiza amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora ikitwa anarchy cyangwa se kwa kuntu umuntu usanga yiyobora yarishyiriye amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo. Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriye yabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Ati ashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikora ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty. Business isa nkaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga nibyerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba kiba cyangoye ibiki. When the rules are broken in the house of Paris. Sasa mu boss yitwa Paris
hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris, aba yumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arezwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo, discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nk'aho barenze bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression. Habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house. Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse in this particular case. The transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Oh, ndagira ngo mbe amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babaje boss we. Some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibishe ku muntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndigushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mu madantuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss, kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira abaye ari weho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana y'imbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu bamushimuta rero rebero hakurino wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda pana umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda. Namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akangukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye sibyo? Nyine. Got some caps. Namushkonye gusa boss. Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Ni weho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Wagomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo mbwa zinzanira. Ariko ubwo babise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije. Hano rero kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. We reka dufata amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi. Ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo. Bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira. Ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntabwo babona yo muhaye. Tugaruke hakunino. Chantal, what the hell are you doing here? Shirano bamuzanye fata umukobwa wawe. Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzanye umukobwa rero asizi wanje na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza kagakobwa. That's a prune juice. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa naguka mukunda. Ka Chantal. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji
yo kwa Nyirangarama agashya niko bakita. Ntabwo mba nzi ibintu by'amaji rero, mba nzi iby'amafanta. Sasa dore umugore, dore sheri wa Mary arafungura, reka asanga harimo umurambo. Yazana agakobwa agashyira hano, agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo iwe, kandi mu rugo iwe hariyo sebukwe na nyirabukwe. Yari gufungura n'igifuka rebe, reka asanga harimo umurambo w'umuntu. Buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse. What? Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye yakuri navuye guhiga. Tanzania kano kanyamaswa kuko ari vegetarian, ntago ari inyama nyine. Genda uzijugunye wana ziri kunuka, kuca guhinyama zinuka. Avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye. Kano gafungura hano. Ni kakagoryi kakanda kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye. Imifuka yisigaho. Sasa yuko namwe idirishya muri kakagoryi kacitse, kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe. Avuye ukora ikiwe caho utazandaburiza umugore yaje. Caho bahita muza ati mugabo ukora iki? Babeshye ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya Ntuza. Haranuka mvuye kwiherera, mvuye gukora ibikomeye. Kaboy muri karitsiye. Hose Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka. Kuri abona Kaboy yashwanye gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje. Azaro Kaboy vayo. Kaboy reka ariko ntibyanze. Sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mu mbona bwanuka. Buretse Kaboy. Umukobwa sohoka reka aza kubitana na nyiri urugo. Sohoka yaramubona. Tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako. Arakinga ninde winjiye hano? Ahingukira ariko ninde winjiyemo hano? Katano wakagoryi utazarabura. Ariko umugore we. Now I'm hearing things. Ase kunacho hari ikintu numvishe bigenze bite? Ceceka wakagoryi agashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe. Garukano, hello. Hello. Arjun. Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva ndakeka ntabwo ndwongere kukwibwira ngo amagende muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Arjun bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutira iyo filime umbwira. Abakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Abakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka? Who are you talking to? Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Melvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemereye kureba nkuko mwe muri kuzireba. Hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza. Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga. Abona yambwa. Hey. Can you excuse me for 1 second? Memuretse ariko segonda rimwe. Kaboy nkwiyame. Kaboy. Ciao wa mujinga we. Nora umuturage. You are a pathetic little man. Umva uri umusore w'ikigoryi. Sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse. Dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse. Ikabagera ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe. Nibwo abona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora. Yazanye zanyama hano. Kombe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kuri. Pfuye. Get back. Muragarutse. Daddy had to make a pit stop. Kapanja arashaka kujya kwirira. Nanjye nibagiwe agakapu. Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. We nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka. I'm fine. Ntabwo ushaka mu modoka yameze neza. I'm sure. Meze uri sure ndi sure. I forgot. Ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka. Korera uri ingiti. Kumbere umukobwa. You better get it out. Sa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi. It's his thing. Come on. Ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende no mukecuru. Okay. Kombe dora amaguru. Where? Tugaruke hano sasa bwarakeye. Sasa uyu nguyu afite ikibazo. Sasa uyu ni DJ Kiki. DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongere sasa sayine zirageze kandi sayine zo bari bahaye wa musaza nishiba mubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga. Sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga. Kuri telefone. Shit, just where the fuck are you? Man ariko ubundi umujinga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki. Kikanombe. Oya rero afite ubwoba. Afite
ubwo boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi umugezi wa nabi umwana yibyariye muri Batisi musha uzi ukuntu bituvuna kubyara muri Batisi mu bundi pari baza yo Trace Buster ibasting izindi Buster zose bivuze norongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari mbega DJ Kiki yagize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari yo musaza meze bite yo reba ukuntu agenda ariko urashaka kuzana umukobwa ngo umubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kako akajya gukabika ku rugo rwa ya nshuti ye shaka kazana no yego ubona ni nyuma y'isaha ni mugenzi we ni mushuti we bana ako iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike iri baba kumbona ritari kujya neza bana yaje uganagura umusore n'umwana mwiza meze neza yego I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Ye ukuraho kantu kari ku muntu wari kunsesenya gutari busakuze. Yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi. Niwe miseke igoroye mujya mwumva. Simvugana no gubundi ngi mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Ndashaka ubufasha. Aramufungurira. Help with my underwear. Hari akariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino kakagurya yashimuse ni Mark Wahlberg mwibuke muri Shuta mwibuke muri ya filime yindi hari n'indi y'ubushize yakinnye hari n'indi murazibuka zose good narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka satani Hingo Kristo like a kidnapper. Ntabwo usa nk'umushimusi. I'm usually not. I'm gonna flash. Ntabwo flashinga sara flashinga amanuramo amazi. Technically you could call me a hitman. Usanzwe ntabwo ndi umushimusi wanyita hitman aba ari umwicanyi. Oh, of course I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukuntu bavuga wagira ngo ni nka brag naga bakomeje. Ubusanzwe ngiye ntabwo nshimuta, ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, ubusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko nari kubivuga. Wagira ngo Really? A hitman? That pay well? Oh, of course I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntabwo nigeze nirya. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. Urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi ni akazi ubundi. Mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki. Ngambwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose ni akazi. That was kind of your girlfriend. Shize namubwira ati wese ibyo bintu uvuga ni ibiki ngo kunyorosha nyine no gucabiranya. Byose nyine ubusobanuro bwa ntago wabusobanutse. Yo man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni dore ngarashaka guhamagara hamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari ngiye guhamagara ko nanjye namuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakura akazi biri kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki naga gihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye nyine urabona ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenye kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurekura akasubirayo boss akarekera kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimba umwicenye hejuru barundi ukurinze wishe imbere yawe ewa angwe ntore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona. Allo
Alo, nyakwanishi. $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye na gahantu bamena puberi. Then Mr. arahamurangira neza ku kimoteri. Kumbera buri masegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira. Marco Blyde. Aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza. Nakupa kiguriye kupa bari kumutinza kugira ngo Blyde. Abantu vuze nago mumvishe. My trailers is a nyine urabona uzamutse ukarenga santere. God damn it. Amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku mutracinga bamukure amenyere. Nyine kigoryi cyakubye rwadico kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenya aho ruri. Nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze naho atuye. Marco Blyde Trail. Marco Blyde Trail nahamenyesha nahamenye bamukuruye. Rwa DJ kibyiza mwana muzani note nje ndinaniga. Reka bayazane tuyakenyerereho. Uyu bwoba buramwica. Mumubone tegeko rya muze tugire. Iri kubashobora ngo bagende. Niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma. Katururi. Bavayo bagiye kuri rwa DJ kiki. It's your life. You have to take some responsibility. Ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Nje bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu borohira icyo musabye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute. Nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mukaya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasaba umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo bakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand the idea that I'm not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze iyo abantu banyanze birambabaza. Niyo bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi film umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Mwakire. Wa mukobwa ufite ubwenge urabizi. Hakurino. Dorori hakurino uri kureba yewana bayazane tuyarye. Kureba hip hop. Uri kureba mirabyo de warene. Ghetto boy. Abayazane niga. Ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye. Ibipimo ku mutwe we. Beno ruji. Shimusumwana w'ingagari manga sose barafano umugero ticiciki. Shimusumwana wamubyaye muri batisi marahumura. Uyu yaje ahita mukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga. Person you. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngwe. She said ingumi don't get cute, that's not bad. Ndakubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirya. Boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisimu. Sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze ryo batumva. Who happened to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. Ninde wagutumye Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo maze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye igitekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyo ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley? Marvin Smiley ni ubiri inyuma bino byose. Marvin Smiley? Mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Bega si. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Bega. Urabizi? Fata umusore daga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kure y'icyuma.
yica DJ Kiki bitanagaragara kariwe bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura ko bimenyekanye uyu musore DJ Kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugereka wimigeretsoni mugenzi we bari muri groupe imwe yabicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane Kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba bega. Alright, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ Kiki nako tujye kwica nguwo Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbise rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinari ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumugara avuga ati Marvin koko nari ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Both things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje ako no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera iwana reka nteke ndebe ko data bukwe n'amabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mani bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano rero. Okay. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana kikuramo ako nino. Types are distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kari kumubwira kigeze akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine waruzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Son so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonye ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa nakanyabwenge. Vayo hano karashika wakagorgiwe mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babarire. Usare n'umwana mwiza shafite discipline. Undi discipline mu kazi kose. Ufite discipline akazi kose ugakora neza. Kugira hano yasanze nko ya niyo waba uri umwicanyi ufite discipline yungu rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire. Afite discipline shawo. Mbega ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho. Discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu. Burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi iruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye. Be nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utubuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko. Bano bavuye gusenga. Here you go, Ma. You feel better, Bunza Bun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanje rero urabona ugomba kurinda umurage wacu nago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira ari ukamaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu ari uko igifu cye cyuzuye. Bigaragara kuri ya musore Melvin baje kumukatira musore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira. Musore cyakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food. Ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka tu cyaba yagumane nta kibazo ese ko nyafite make ariko ntago nagusaba mwana Crunch, what's up? Hold on, what's up? Mbese bite mwana Can you guys excuse me for 1 second? mwambara gatonya ngamanza ngitaba telefone afite discipline ajya kwitaba kabanza gasaba urushya. Man, what the fuck is going on? Ikibazo kibi kibujya mbere sora bicanyi bamuzi hano niho I'm getting the fuck out of the country. Man, nje munzi igihugu Now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn Alabama. Man, nje ndakoze baba man urabona nashizeho akantu ninje jari kujya wumva cyaje ariko kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore agenda yitumukatira none atukimara kurya mama. Muzari kwinywera inzoga we naga byitaye byabo. Amira hina makuri ngufu. Muzaba yibereye mu nzoga. Dore igikabyo.
mani boss arashaka kwica abantu bose babigize murori kuba umwana we yebye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta aba boss nga bari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana na miliyoni imwe yayiguhada ariko nanone kugira ngo ace gasuzuguro n'undi atazabitinyuka akomeza agaragaze karenze ashobora no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo umuhe umwana we so nese zakunino kimara kumenya akanya kariko kose ashobora kubicirana nta mwanya wo kwangiza zakunino abika igikoresho cy'akazi kose azana aritegura ni Mark Wahlberg amazina nyakuri bimeze biti aritegura Leave the bottle. umvira icupa ni iryanjye inzoga yishyize mu icupa rya Nili nako rya uyu agiye gucika yumvisha abavuga yarebye kano gakobwa abicanyi bageze mu rugo iwe arabumvisha Chike babice cyangwa byarangiye agarutse The betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? none se kugira musoro kora muri weekend He sells computers to the homeless? none se agurisha computer ku bantu batagira aho baba Homeless people buy computers. abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer babicanyi baje bite Marvi Go talk about this outside? mwaza tugasohoka tukaganira Sit down, Melvin. Marvin icara Propose a toast. hari icyo nshaka kuvuga muze yasinze A lovely woman who for the past 8 years has caused me over $200,000. ndagira ngo mve amagambo y'umusaza sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonso mu bihumbi bigera muri $200 by'amadolari In plastic surgery bills. agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery mbega ahora agenda bakamuhindura isura umusaza uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo ngahora yakumugabamo amafaranga mu myaka 8 yise bahora bamukorera plastic surgery isura bayihindura ubona umuntu bushaje ari ukuntu agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuraho nk'iminkanyara agasura ke gakomeza kameze neza Was the end result of all that surgery? A 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape. ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose anyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 n'ingagi y'imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishira ubusa kuko n'ubundi ngo abasa nk'akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa Men have found me to be a ravishing creature. Data murona ari ikiremwa cyiza Think I'm attractive. Jendi ikiremwa cyiza sibyo Ravishing creature. Sini ikiremwa cyiza gikurura abantu yego Yes. Yego rwose You're a creature. uri ikiremwa Just sit down, you're drunk. icara hasi wanasinze Daughter Pam. mwana wanjye A princess. My only child. kobwa wanjye wonyine mfite Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. ndagiye mwumva amagambo y'umusaza nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu uwagezeho wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka kumva abasore bamaze gukuraho imbunda munsi y'imeza bari kuri gahunda y'akazi Over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a musore mwiza w'ibogari way, but obviously not good enough for some. uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. musore wanjye byaba byiza udashyingiranwe n'iki gikobwa cyanjye n'iki ry'abarezi bano musefa tugende wasinze Tolerance and brotherhood. amuza urayifite good enough. Different races, nuko sha and creeds. shyiramo isasu hasi munsi y'imeza muze bari kumutwara ngo bajye kumuryamisha atangira kurura ameza muze bari kumutwara turore akora mu mbarutso turore bari kubana nawe turore uyu bamugaruraho cenga y'umusaza fire sasu mu nyubako nta mikino bimeze biti turore abantu kwepera kuri rugora biti
ntabwo ari ya mikino hano umuntu arapfa sasa n'abicanyi bose ubona batuje ariko bigeze mu kazi kose kaba ari akazi aturori muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye, mwana azi ko turi inshuti kandi wowe waza igitekerezo kubashimuta umukobwa. None twihindutse. Kanya. Arendi yaparitse hano. Katurori. Mama bandi bicanyi baracaza ni benshi. Bashimusa umwana w'igikomerezwa. Yeah. Were you gonna break up with me? Warugiye kuntera indobo? Yeah. Yego nangiye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse. I guess this is goodbye then, Mr. Shomi. Mumbare n'uburyo bubi bwo kubasezera. Sorry about the meal now. Mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite discipline. Rusore ngewe wagira ngo rwarasaze. Mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye ibyo uyu munsi kandi ubwo ruri kurasa abantu ruri kubica. Mumbare rwose kuba tudasangiye. N'urugize rwana ya discipline. Umuntu uri kureba filime ya Rocky wamba wari ukagira discipline nyinshi. Discipline ni nziza. Yasohotse hano yose arabanza ya. Parika kurino. Katurori. Bicanyi mukurikire. Sore imodoka arayizinga. Tukurikire. Katurori. Mwerekeresha amasasu. Mapine yayangije. Bano binjira mu kiri nzima barakurikira. Kurikiye umusore. Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. Tumaze amasane dutwaye. Back where we started. None birasa ngo turi gusubira aho twatangira ubundi wanyujije. Sasa umusore amutwaye ntagazi ino karitsiye. Found the money. Don't worry, old friend. He's not. The only insurance in town. Nugira ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira mukobwa niya silence yonyine afite yatuma tutamwica. Wakwaye bag. Zinga imbehe. Bemeze bite. Subira inyuma. Kora imbunda. Arongera yisubiza ku muhanda cyuma aracyumva ntabwo ari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka y'amupapira akubitana nayo akarashika yamwanze yagonze yakarashika yamwanze agasanduku k'amafaranga yakarashika yari yaramwibye na yakasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye akarashika yari yarayimukuye ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho ukura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rocky nta mukobwa yari yamwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka aho gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga. That was intense. Nayane byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagomba gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe nzanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime shara babara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenye rero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano ubwo babwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You're gonna keep this, right? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye wagakombye gukorwa n'isoni pe urakura ibyinyo ugakura na kasete kweri ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Melvin, I'm sorry. Marvin babarira. Can we just talk about that? Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Marvin uskabone ngukunda kapfuta byiniye wagisambo ko gasa gusa ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro yarabuze filime azayiko
if you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you. Iyo uza kubagumye umuhanda kuko nari nabikubwiye ubu twagezeho tugere ko ahora gugenda uzengura ingumi. Payo wa kigoryiwe. Naga hasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano. Nakarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye. Uko uriya wa mbere abaje niko n'uyo aje baza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeyo. Menya uzana Marvin agiye sibyo? Marvin dore gweri mu nzira. Bimeze bite? No, I mean with us. What happens with us? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye naye nibiki bitubaho? Yakurikiwe, yamukurikiye, yanarakaye. N'umwicanyi mugenzi bose nabicanye. Yaje kuri Sunlight Studio. Big top video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. Contract killer. Genda umwicanyi ndi contract killer wa undi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe agakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Cye kintu cyo ni ukwica. But if you stay, the only thing I'm good at. Nicyo kintu cyonyine ashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand this, okay? Kandi ari byo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Ngiye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Return this tape. Reka manze nsubize iyi kaseti ya John. Ari John urabizi umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane. Uyu musore avuga neza shaho nk'inyangamuga ariko ni urwicaye. Reka manze njyane kaseti y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira. Bayisomanira imbere. Buriya biriya bishobora kuyimagira. Yeah. Toka satani bino bintu hepatite zarateye si ibintu Imana ibyanga kubi. Nyuma yabo bari mu buyobe. Nyuma yabo waje imwe barenze umuhanda. Barenze umuhanda bajinga. Baparitse hano. Stay still. Guma hamwe, guma hamwe. Guma hamwe. Alright, I'm gonna get us out of here. Just Yagasani. Durano baparitse. Kigoryi kivayo cyabakurikiye. Oh shit. Mwishyamba. Are you okay? Meze neza. Let me get out the back. Viramo inyuma. Avira inyuma mu modoka. Baparitse ku giti. Ni yamana izirebera idahumbye. Vayo gaki. Naga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza. Akureno. Yabakurikiye. Bano binjira mwishyamba dore nguri haduyi. Oh shit. Get out of here. Tuvana tugenda. Meet by the video store. I got a deal. Urabizi tugenda unegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kaseti. Mukobwa ciao. Sere no wacukwe. Yarakurikirana kuremeza mwishyamba yakwabetse. Yabakurikiye sasa. Sasa. Shaka ari umupfu. Cometse. Bimeze bite? Umukurikira kondera kam. Gonga igiti kirashaka kumwica. Turori. Sara kwepera hakuno mu ishyamba. Yakwisha ibiti. Sare. Parikano. Kwepera hano habuze gato. Agiye. Kiramushaka ari umupfu. Ni igishuti cye. Grenade. Wapi. Itunda biranga. Nabi. Acaho. Ewana ndamukwebye tu. Ndamukwebye azansange mu gatsata. Ewana. Gerano. Hano nta muntu abona. Ari hano. Ari kugenda. Ikigo cyaje kirashaka kumucaye kuri kirashaka kumugonga. Shene. Turori. Guwo. Mwishyamba. Ya kasete dore ngarayita y'abandi. Ikubita hasi kasete arayibona. Ari Juni sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya Kenge Kongo. Nayimushyira tu. Mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nshere. Kuburyo abona yanayipfira aza gukora kasete y'abandi. Ciao musore kigabo cyane ko kuri kuserebeka kigabo cyane. Yabuze gato. Parika hano. Kigabo ntago gipfu. Kivayo. Kibaye. Yabuze gato. Vayo hano. Utwano. Kira mwishyura. Umusore kureba hejuru ya modoka. Igiti kiracitse. Ya modoka ibari hejuru ivayo. Ya modoka arayibona.
vayi bareba aho bari bombi nkokora ndagiye parika gutya kigabo ko byagenze tururi ewana aritonda n'ubu yanshakaga iki nuko aba yivugira ariko ibikorwa bya shaho ni bibi n'urwicanyi nk'ubu koko yanshakaga iki sani rayiti bwije dorari juni yanda nimba yaragiye he igishushanyo bazanye iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega motion picture baje kugaragara za kurino uyevayo ari juni kureba kuri liste y'abantu bamwambuye amubona kuri liste y'abari wanted abantu bagiye bamuhiza filime ze Marvin Smiley ari juni kasete yawe wamuginga gira umunwa wawe warundembeje Let's see here. Reka turebe hano wana ari juni Charges. Ngiye kwishyuza late charges amafaranga y'ubukerererwe kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboyeho inyuma That's gonna cost you. Bigiye kuguca menshi wakiguryiwe. I put up your high prices. Hano ngo deshunyatse menshi ari juni And your rude phone calls. telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara nukamo wakigorya unyishyuza kasete yawe ngo ndagutwara isambu Can you snotty little Ngiye kumukubita ruwinshi ari juni bari bamwishe Finish what I started, motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza ntago narangiza iryo jambo ubwo imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi ntago cyapfuye atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza bitch. Wa bitch. Let's go, motherfucker. Reka tubikore madantuza reka dukore kuko nabicaye kumenya kubwira reka twicare kubwira reka dukore bakibatunze cangano cango kwetse cyumano gutera nangara tu box hey sani rate barayisenya uretse bana yagiye n'inyende ari cu apfuye sani rate bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson How fucking stupid you are, man. Man uri kigoryi maniga Oh, she's not a bitch. Man ungehe Like this girl. Shit, come on. Man ibintu byose ukora ndanabyanga Just another hoe manipulating your sorry ass. Ikindi utaruzi ibintu byose nakoraga nakweshega nawe ndakwanga ubwawe Talking about, man, that's not true. ibyo uvuga byose nagaruka Cut you nothing. She don't like you. nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu umwe ugukunda uyu yanga abantu batamukunda ikintu cya mbere kimubaza ngo yumubwiye ngo ntumukunda katurori kore sanyira yiti bayifyinatiramo bamena video bamena ibintu hano uretse Jerry bose nabicanyi by'umwuga ko kazi kabatunze urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara niba gukina n'akazi wakina n'umushahara sasa abicanyi nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana ntabwo bakina n'akazi bakina n'umushahara muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ariya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye muretse naga ikigoryi hakurya aracyomeka tera icyuma hejuru umugozi uri gucika sore yarakizinze bari muri Sunny Light bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime bara hirya yanditse ngo adult iz'abakuru iz'abana kijombye icyuma Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Icyo nashaka gukora ni ugutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know. Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Bari tukubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, buddy. Meriwe. Ndi hano umusore disi yarakegeriye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndi imbere yawe mwana. Uri ku bwato imbere kuri dock. One on one. Ntacyo uri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse.
cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye azi ko cyari kimukunze, kumbe kora ibisasu cyabifashe cyane bikurura agiye gucika. Katurori umusore yiyambura ibisasu arabisiga. Shishen Katurori baka white bag, ibisasu byasigaranye n'ikigoryi. Ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13. Ndagiye kuri Sunlight. Hakuno dore kagakobwa kamukurikiye, ariko Sheri ari hehe? Kandi Sheri wamushimuse. Ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute. Kiraho limozini la parika beze bite koja mwana wa waje ni muzehe Nishi. Nishi ni izina ry'Iyapani. Abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi, Shaka, Kicukiro. Bamutunze imbunda umusore, dore ngarasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika. Injiye haturika. Yabonye kurasa asubira muri Sunlight, dore ngaraturikiramo. Oya yaturikiyemo. Nuko byagenze. Narangije akazi ariko nuko byagenze. Agiyeho ngo yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha. Uzi imvune zibamo. Yeah. Zabaze DJ Dira. Kuri bano yabonye ifoto y'umusore yarari wanted, ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa, yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana. Ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimera, mujye mubahenda mupfa kumva harimo ijwi rya Ruki, mujye mubaca menshi nabo bicare babizi, nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho, cyangwa ijwi rya Savimbi. Izo ni filime ziba zihenze ku isi. Ari Juni ndapfuye butamusoni biragenda bite. Ari Juni na Patrick nuko byagenze. Tugaruke ku ishuri. Ntabwo nabyizeye. My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sanda yara umva makuru hano. Ati reba papa wawe yari yaceranye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongeraho n'amafaranga. Ari ukina filime imwe mu nsheri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Buri abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nsheri yari hanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. Just get away from it all. Skipper? Skipper we! Azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu Amerika mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Gariwe. Ngeze nguri Sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we! Akabi naho kajya uracyari ndi byose ni wewe ninje byose. Naho sero kakabiki nawe ni byose. Hey! Okay, no twigendere twarasha. Umeze guti cyuki. Really well man. Ntabwo wapfuye se wapa kabi ntaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze cyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashusho niyo yamutabaye kuko ubushyuhe ntabwo bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi ngewe We're gonna disappear or what? Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe, ni nuko kagenze yari kimomo, yari kirabiranya, yari shyashya, yari miseke igoroye, abamuzi ntibamumugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ndaje dukomenyeza